Uyabona lento kwakhuzane yokuya kuma-Grammy ethi uzama uya kuma-Grammy mfethu uxoxele mina la phansi la khona usuke kuvela khona wonke umuntu oBeyonce laba baseduze nestage abantu laba bamenyiwe bese kuthi phezulu ila abantu laba bathenga amathikithi noma ungene kwi-switch yomuntu kunama-switch lapha ama-VIP switch aphezulu kodwa laba abaphezulu ababalekile ngalowo ndlela uma ubalekile kuma-Grammy camera idlula kuwena uma uthi awubonakalanga nje lapho kuma-Grammy ungahleli la phambili awubaleka ngone ufane ehlwele nje like dude nanokuthi futhi uzohambe kuma-Grammy kusho about le ngoma enkulu wena abanengoma ezinkulu ibona abayomenywa kuma-Grammy ngisho kwi-red carpet wena akekho umuntu okushuthile wenza ukuthi ubonakala usungaphakathi nje kahle uyifakile wena ngaphakathi yabona lento yama-Grammy ngathi ungafocus engomeni ushaya ingoma enkulu lena mase uyamenywa yabo ibe namavisa lawo 20 million Thank you. Ungilisa njani ngoba nami ngenza lokho lingenamandla ami ngenza lokho engifinyelela ukho ngenza lokho edali ungilisa njani ngoba nami ngenza lokho lingenamandla ami ngenza lokho engifinyelela ukho ngenza lokho edali ungilisa njani ngoba nami ngenza lokho engifinyelela ukho ngenza lokho lingenamandla ami ngenza lokho edali ungilisa njani ngoba nami ngenza lokho